Lau alaina aham subul pateku, paruhai laudate siwawulu arwa'a. Tasunu sunu zo ayah kawikan. Tasunu selesai.
Yesus Kristus yang berdelana siduhu baya agan rang sauri moroi bawa masinu bahkan bago panelwa wongoriti ulidan sifau femesindo gerejano asese evaro kedema kema enae darumanigo ande sino amai dola dan nemu tumba banahia dede siseri moroi badarumani ande utuli evasugi bahasa berdema enae tenga haba wa mesindo sambua anguloa na aga bahija bawa maro tedema bawa mesindo KBG samodono darumani basamalua darumani memorol doji nahia zitofaruhu bauromo mo renusi abo pemalua darumani naya ira siduru inau dari fuseu irama dua badale fuseu ira alawe morol bandohi kededeu bahwa mesito gereja ni dengan nama ada gedena gedema famaha da aga denai fauma tunggu da aga basa bahanga darumalimu mabokai gedema denai fauna aga wamalua darumalimu sagete we fauma ba asifa ada yang moroi bani falwa ada ba gafuriatania tola mafisindo sangua gobloa sifatarifuse kebaha ba gobloa siso ba parotima berlalu maande ke ya eva hubul daromali bermanda situbali tanda dan daromali sagena fama zaebeba bagasoi kasagete wa malua pelatihan haya ada baga furiata wa ruhata ada aboto pada lemba batanho garomali mentumbu babungua dia bawa rima na lemba male babas base dia idana sifau pamonodomo mamalua daromali ba mafesitu Gobloa satu famasi site berutuh darumani sauri solulu faurinia dobari sifahu homa yau jauri mama hasan buah nama eheha yang mulia sadar buah kara bare nama bawa yang mulia Sambua onreika sisa sehi moroi barafe konsili Vatikan kedua ero sahule wongi nalafalua rafe fefun radusku basi sagere ulidana lafungahia daromani walangi bagota warak pohite de moroi bani falua ande enae so wa aboto badede walwalani sifau daroma linia noso iya ba kotalwada bata ila nahia gohi kedede walani kheda onreta sisehi ande nirendra sololohe bagerejada dedena tato huge bawa hata asipaheda bermebakha baasifar daroma nilowalani tengah hapa onenetan wombaso bawa walua pelatihan bahijan no dan sifufena bawa malua asifar berme Yesus samasa zogaumi yaita bawa mesiko sampua goguloa ni hasamati fau mata temago wa na wada sifau toda sisehi
sifau fama aroho fama di bakha kabedi bakha bakabedi ande daroma di lawalani siso bakha babuku niamoni mame faabele baba si tambai lado mane tededa bawa pada degingge wanga ngawala zoguna bana wada he sisi bakha bangago loa kabigi hege baniha sato bakha bakabigi ande daromani lowalani mamelala bahwa matundu es amwata we amoi enoni siduhu molohen dunua di falau Yesu Kristo berdau te anda hera bahwa hukul lala walenia bakha ba warida sifoniha sato bahwa hentaya nika moroi bahwa ogemi bodo baginda idai dibukai reda bahaga suroi kevalan damana kita dan kapau kita kawangan anda apa de ama pendiri sesuatu noor ulumoi ka aga panakia anda kembali sebuah komunikasi bakal dalam menurut kata asifat anda ya soal baru agama dan marasoi bahasa agama terus kawirakan semua kamu bukai wilayah lama balala makauri gereja anda sebuah dan kaulah itu agak bakal baru menurut kata asifat Tola malu ba'arima maniha satu Lamat malu Nawal kala sebelum anda Bermasih baru Ero dan sana Itu rata malala ehama Enahe tola Membraaga Sundrenia Baka dia rumah Bahwa emira sama itu Bagareja sifat Ko halulu sifat pamaneman menu Yesus Kristo sawai bersama Allah bahasa semua kebudayaan yang aman. Terumali lumalani halau berbajura Yesaya sama Elega Fajar 55 ayat 3 ayat 3 dan turuhi jifere 2 Mi alui Yehowa fatua ioro ia Mi amarafili ia fatua ahato ia Sebuah hora bayamurai lalania andre Basil atula baya mufabahali nihoi tadania ya mufuli iya ke Yehova ba ikakusitada Fa'amus dede sakami bang fana bate
Ya Pamagijoaya Gloria Sanctorum Jesu Christo Nisuraluka Fatua la faduna janandra sabada efetu Iana mae kuzio Yesu bato kaluara bagi manifera Ya ahaho ya ahaho dedemi tokea bar akau ira lavalinga besu ni igara imanifera Yesu hana wa atau amin hana wa manufunofu dedemi bifaini dangaku ba ahaiku ya odo lado bibabaya bagi hao wa maini nabeku le mona gole bale modla simane dihilami kelu fatwa iwa bedalo iforomao kera danga awal gahenia melenas safadu negara berwa unsur dede awal wa ahli dede imane kera hadiah sokhami zitola la awal kenia masa buah fana bahagia bisa si mane daromani lobalani dan itu ya akhirat al-fusul hal yang pertama untuk kita mengerti dan memahami kitab suci adalah membuka hati. 24 jam pun kita membaca kitab suci ibukai le hatiku, tetapi hanya 5 menit tetapi ibukai de bahasa daromani maka oh ya Elohania banyak hal-hal yang bisa kita pahami karena dengan membuka hati banyak pelajaran-pelajaran yang kita alami, banyak pengalaman-pengalaman yang kita buat dan kita maknai dalam kitab suci. Maka ya akhirat al-fusul, maka bersyukurlah kita dalam kelompok-kelompok basis kecil Asipa menjadi sarana untuk kita dalam keheningan membuka hati sembari kita membaca daromani lowalani. Ya akhirat al-fusul dan kafaema nganterwada kelewalani ama kumbu wa aurida enaif ifagel kheda ngawal kharasinia sifauhala daromalinia balala halemu nifalwada bahwa mukata asifahanda. Nanti sembari kita menjawab tema linjania Aba he ama fonodomo kangan rewama.
dalam kita. He ama fondege jada gede ma anda sau gede menoso o bakotawama bakha ba upacara famo nahyama pukunya mengigo bama malua ibadat ya tola ma upunado dinete ado enai tola fahate da aga bandaro manigo sanolo ya aga fetu bakha bahwa mesito komunitas basis kema irasa mati enak moroi bahwa atuku wehulu delma ada tola menda ada sondronia sisi bagota ilama irege tola mabagi sidaromanine anda baniha kebu bafalulu oh halo nda ada ya ada broto komunitas basis bawe amwe enoni soguna bagi hafefu simane ngarewama ni kalema kariso soaya ya ada ya amira kalikusel tratema obro bolo kaloran ya dalam walilu marani sikau kanasinia maafetu koroi bakha badela direge kula kauma ta kumaha ta amenesi wa namuda sikau ma adwa bal subutul kita bahwa nuto marani sinasa mudua tulu baya ia petu sifatene kalau materi kau berbalani sila amno maawal ama baono baehera di amonigo Yesus is Pak